kamu jangan lolo gue kalau kamu aja makanya masih jangan jangan apa kayak yesterday. Ya. Apa itu? Ya jangan nget-ngetan berarti. Sayur, sayur yesterday. Moga kita terakan kanca-kanca kita Bang Libur Salah. Kiki Masa. Kita kasih satu karya baru bila tebangnya bareng Kiki Masa kembali materi. ada JB Entertain Karisma Arga Production. Boleh kita kasih sekali lagi. JB Music.
Terima kasih. Sudah kita aturkan. Matur sembah nuwun Dik Kiki Mosa. Sampun keparang pun aturaken setunggal lelagon kinarya pratandha pakurmatan Sehna Tresna supaketing kekadangan. Lumantar kanca-kanca JP Entertain ingginipun kepareng nyawiji makarya wonten ing wekdal menika.